Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hakakat arterik mentau naiwing arhajar kat kendai. Kejaya Presbyterian Higher Secondary School, kalaya ban pelat pajba ya ke School Magazine, kebala kerteng The Limelight 2019. Ha kejelang kebalalong ha pelau jong kene ke school. La pelat ya kene ke School Magazine da UMLA jong ke Shillong North Constituency uba Adelbert Nongrum. Ubalalong kongsan ha kene kejelang kebala penyat da teman basan FJ Mairom. Ubalang ru chairman jong ke Magazine Committee. Kiwede ki balai don lang hakane ke jingelang ki kentop ya kino hikai bat ki kena skol ka principal jong kene ke skol ka kong edkar u headmaster jong kene ke skol u ba s maublai bat kiwede ki pokmat jong ke balang Presbyterian hasua ban penya chekmat ya kene jelang hakane ke step layo shua ya ke jing pule ba ke jing duai na ka kong clarin e nongkonri nangta board sa ke jingkran lengkot no president jong ka managing committee u reverend WC Kongwer. Bat la pensyong konsusyo ia kini kejelang da kijing ruai na kena jong ka higher secondary section kijing ruai na kini hikai jong kini ke skol bat khadu e la penkut no ia kini kejelang da kijing ruai penwai no Reverend OP Patau bat kijing kran ai kubelai na ka vice principal jong kini ke skol ka Dr. L Dingdo. Aga school nani ka college ko bagi puli gide bandon ki nong hikai ki kena school nani ki kena college bat kunju ka school ka bagi puli ngamut ki got ki bagi haban puli kini gilong lightly ki mau benar hakat balam kanu ke balam langi don kita ki reunion kita ki pastor nani kiwe dia hapo kaduan dupat ki pastor haban don kaduan dupat haban don bat kunju ki pat rumet leberkat ke Bible kini kita ki foundation ki bahaban penbiang madu penbiang pura dia kata kalong do longbet kalong renyeng ke jingim ke jumi lagi pa ya ke belaka salam kita ke demokrasi ke sensyar paipa kariti sensyar hadal kata ke legislative ke executive pat ke judiciary ya bandon ringkat ya ringkat ban penuan dol nomor tadau kadon kecik pakai mau nak pandai jungi way PM hari isni jom kecik tenju kiba pun rukom hak kecik im jolong kena jolong sama kejuk kejang kenang kelah kap nang ya kipor kap nang ya kisi kecik pensoi iba pun rukom aku meni kipor kiba bantah pidong kam bandon katakan strong determination pidong kam bandon katakan self control pidong kam bandon katakan self sacrifice but pidong kam bandon katakan self confident kini ram nak bantah jumpi bapinla penwandor ialah kejong kecingin nganyai pen mau bagi kebegi kepal kisim ya ka bentah jong play babinya ikan mau bagi nong ikai bagi jong kisim ya ka bentah jong kebegi kepal encourage our beloved teachers, students, to do better and achieve greater. May God bless you all.